Elizuba abibyo kwirinda umurembo Mbarara ubwe bebembirwe RCC wa Mbarara City House na polisi bacera kuvugana aho bakama b'amabara na za roji uko bashomesa ko kubasa kunyweze byo kwirinda hato umuntu najanye korera geji omurageji yanjye tuwamanye kina leta nkai umusha w'yanyu nibasa ko nyekorere emhoro ninga nyekorere bitse bini kembunga hati unoja kumanyota ngu ndio mukozi w'ishaje Moses Aruho RCC wa Mbarara City House nagira ngo esande hwire hine ebipapura by'aba ADF abibyo kwirinda ebagwireho ubwe bari kutinisiriza okutahiremwe mu myanya omurembo Mbarara of recent batayire ebaraha Mbarara City Mbarara eri omuriyemo mbicweka ebibatayire ho katageti iyo kuba kwenda munongo so ekyo nikimanyisa ngo nibabasa kuba batayire kasese kandi numure government kakore cyo kubasika kuringo abo mu bakwatwa ninga abo mu bayitwa konkati nibenda kuronda okubara yatakinge Mbarara Aruho nagamba ngo hati baramuntu bakora cyone cyo kubasika okureba ngo bayongera okunyweze byo kwirinda patrols of course no kuzongera mu hati waza kongeramo kureba kubara abantu babene bakomasha munana bari bo kubakubasa kora mpaka 10 Bene kindi twagira ngo abantu abasaba kwizo mu areas the LC1s landlords babanjiro mu LC1s okumeya sure ngo twalimitinga ekuzebi okutayire byanga bitu tkoragane nimwe mutwe information nicyo tubandijo tubone koro mwanya kwitu kabone emyanya yanyu ejo afande tingumani maya kibagambe ecweka cyanyu nico kukira mu ikozebi umurimba resto kizungu ne kizungu Esande hwire mukuru wihanga ahamiza abanya-Uganda okwatarije kwiciriza muntu wena okushisha businze nubwo amahanga nka US hamwe na UK barabwire oko Uganda basa kwija kutahirwa bahekera ahabwa TV West ndi Elias Saratogusa.